یزدا هاوین خیانتا لمیراسا باپیر شیخ عبدالسلام. پشتی مسرور برزانی به اردوغان و حقام فیدان را هفدیتن پیکانی به دروژان شونده لدیجی هرمین پاراستنا مدیای زاب آواشین و بهدینانه ایریشین هفبش دست پیکرن. و جاره نوکری و هفکاریا خویا هیجی درباس کرن و راست وکه لشکر ترک دو اپراسیون ده جی گرتن. وکه لشکر ترک دو اپراسیون ده لدیجی گریلای نازادیه کوبونه هیوی و باوریا سرکفتن جی گرتن. اویک نتنه کردین دجین کرده کو جالیه ترکان و وکه شیخ عبدالسلام هاتنه دار وکرن و کشتنجی نا هستیه وان دیشینه. ایرو نتنه لدیجی گریلای نازادیه شردکن دهبان دمه ده دیروکه ده جی تیزانین گله کسین ولات پاریس وکه سایت الچی سایت کرمزو توپراک سلیمان موینی و هر وها بسدان برخودرین کرد لسر خوستکا ترک ایران و عراق بخیانت و بیبختی دانه کشتن. مروف دکاره بسدان میناکن وها بده. گاوا اپراسیون خیانت دست بیکر یکمین شیخ عبدالسلام برزانی هاتشه من و من بخواج خوره گوت قی مسعود برزانی مسرور برزانی و نچیروان برزانی جدیروکی قطن کو جاهلتیا دیروکی دکن. روشا ایرو تیجیین نرین سیاسی و داوراندن دیروکی دیده نشان دان کو درس جدیروکی نهاتی درخستن. اگر درخست بانا و هری هندک لبرانبری پیشنگ و روسپی با پیر خواه شیخ عبدالسلام برریزداری لی خودی در کتانا و بیریزی لبرانبری تکوشین و برخوداناوی نکرانا. گریلای کو ایرو هیوی و خیال جوانین کو عبدالسلام به هست نشتمانی پرورده دکر نونری دکن فام بکرانا به دجمن کرد نوکری و هفکاری ندکرن و لکیلکا کجر کرد اردوغان تولی اپراسیونان ندبون. جدیرو که یک نمونه جی نمونه یا شیخ عبدالسلامه. که ام بنیرن شیخ عبدالسلام کیه؟ شیخ عبدالسلام جپینچ کوری محمد یه هری مزنه. محمد کوری خواه دشینه مدرسه شیخ سعید تاها نحری. اوجی پشتی مدرسه خلاص دکه بخواه مدرسه ودکه. جهر داره جوان کرد خوالی دگرن وان به هسته ولاد پاریزیه پرورده دکه. مولانا تی زیارت آوی و ویوک خالیفه خواه وزیفه دار دکه. پشتی شیخ محمد جیانا خوش دست ده شیخ عبدالسلام جبر کوری هری مزنه باوایی که خوزایی شونا باوی خود گره و دبه سروک ایلا برزان. ده 1909 ده وکه مروفه کی زانا جبو جواکا خواه رونی و زانا بکه لحرم رفورما جواکی پیش بخینه هم دالیه ولیده و هم جی دالیه نتویده وکه سروکه کی دردکه و پیش. عبدالسلام به هر چار برای خوره همو ایلا تینن باهف و فدراسیونه که کرد ددن آوا کرن. ده انجام آوه هولدانه ده ایلا برزان دردکه و هوله و لسر وی میراسی به پیش دکه. ایلین منظوری، زباری، دولامری و شروانی جیدگرن. دی کسیت آویده مالباتا برزان رمزا شیختی و ولاد پاریزیه دگره. به ویاوایی بنگاه میراسا مالباتا برزان جه برخودان و تکوشینا نتوی کو شیخ عبدالسلام آوا کریه دگره. ده سال 1914 ده دما امپراتوریا عثمانی دخوازه تکوین هریمه ده پیشنگی عبدالسلام برزان ده لبرخوددن و دستور نادن کو ترک تکوین آخاوان. دوی برخودان ده شیخ عبدالسلام به گلی خوره لدیجی داگرکریا ترک تیدکوشه. او برخودان برتکی عثمانیان زیده دکه و دخوازن شیخ عبدالسلام دار زینن. لی دما برخودان بسرناکه و نچاردمینه بره و روجلات کردستانه با سمکوی شکاکی. پشتی دمه که عثمانی عفویه که دردخینه و گازی عبدالسلام دکه کو بچه مسلی. لی اف بانگاوازی نجبو پیمانه که خاپاندنه که. عبدالسلام و بانگاوازیه وکه خاپاندنه که جپارچه که سیاست عثمانیان کل سر کردان دمشینه نابینه و لسر و بانگاوازی عثمانیان بری خود ده باشوری کردستانه و ده انجام آویده ده سال 1915 ده لموسله ده دار وکرن. ایدی اف دبه بنگه و میراسه که برخودیر ولاد پاریزی و تکوشر. دوی واته ده شیخ عبدالسلام لدیجی ایریشن داگر کرنا ترکان سری را دکه لی ایرو پشتی 100 سالی دولتا ترک ده پیشنگی مالواتا برزان ده لدیجی گریلای نازادیه باشوری کردستانی داگر دکن. ایرو وقتا مروف به وی نرینا دیروکی ده نرخینه مسعود برزانی، ادریس برزانی و کوری مسعود برزانی مسرور تکریین به کجر کردان اردوغان حقان فیدان و هلوسی آقار رداتینن تو علاقه خواه به کردیتی رنینه. بری هر تشتی هفدیتن و همو هفدیتن کو به کجر گلی کرد ردکن ده همان دمی ده خیانت لنرخ ولاد پارزیه کو باپیر وان شیخ عبدالسلام آوا کریه جی. اف جی تواتی کو لمیراسا مالباتا کو شیخ عبدالسلام آوا کریه جه خیانت پیوه تواتی خوانینه.
Divê gelê me başûr bizanibe ku bi dewleta Tirk re li dijî gerîla de operasyonê de cîgirtin li dijî mîrasa malbata Şêx Ebdulselam ku ava kiriye û gelê Başûrê Kurdistanê ava kiriye îxanetê dike. Gerîla kî ye? Gerîla zarokê vî gelî ne, ew gel bi salaye jaliyê çar dijminan ve hatine dorpêçkirin, parçekirin, bi tevkujî û qirkirinên hovane re rûbrûmane. Helepçe, Enfal, geliyê Zîlan, Dêrsim, Genç û her wiha bi sedan car perçiqîne. Di encama van tevkujî û tune hesibandinê de îro gerîla li serê çiyayê azadin nasname û hebûna xwe diparêzin. Di vê operasyonê de li Zapê keça Kurta fermandara binavê Şaristan û Komawê, dema borî tolhildan û Komawê, serwer û Komawî bi namerdî û bêbextî şehîd dixin. Pirsa ey Mesûd Neçîrvan û Mesrûr çi feyda gelê Kurd tê de heye derdixe berçavan. Qeyd zerar û fêdeya vê operasyonê di nava xwe de nanirxînin ku gelê Kurd zerarê dibîne û kujerê Şêx Ebdulselam jê feyde digre. Herî dawî têbîniya me ji malbata berzaniyan re hinekî bi çavê dîrokî rojevê binirxînin. Rastiya gelê Kurd çi ye? Eger hûn encama dîrokî jê derînin, hûn ê ne bi kujerê Kurd û Şêx Ebdulselam re, hûn ê lê keleka gelê xwe û gerîla li dijî Tirkan cî bigirin. Hêvî û bendewariya gelê Kurd ev e ku malbata berzana vegerin koka xwe û pişta xwe nespêrin dijmin, bispêrin gelê xwe. Îxaneta siyaseteke ku jaliyê dijmin ve li ser Kurdan hatiye sepandin, ev jî îro di şexsê nûneriya PDK Mesûd Berzanî, Neçîrvan Berzanî û Mesrûr de bi ser dixînin. Gelê me jî divê serketina dijmin bi sekin helwest bertek û nerazîbûnê xwe dakevin kolanan û siyaseta xiyanetê pûç bikin, serkeftina divê mijarê de erka her ferdekî Kurd e ku xizmeta gelê xwe bike. Bi vî ruhî gelê Kurd jî xwedî mafê netewî ye û em ê bi rêxistina yekêtî û biratiya netewiya Kurd bi serketinê tacîdar bikin û şerê xiyanetê qebûl nekin.